동대 마대소바 카도 이다 초마칭이래 유지르디데 강마도 같이 토르디닝당 너르나 아마컵 아마바 아자 캬블롱제초 쿠나 이사 아시모 공보기 같이 토라 아르냐 타록향 초 마쿠 하jar 아상상 하잘라나 아메이조 롤레 아코 차강사 너라 빰나 아자울라 아마바 히로 초코코 롱디레 정랑바향 아니세 제레 마도자 너르 유지 당키당난 코쿠치 쿠나 히방우치히 크리스타니 비우모로다시 아코 옹우치원농 나텐게 리르차초나 놀라마자 계속녀레 안요라 아디사 카당 이살리톨라나 유시아자 카두 hila Mr. Waita ko anar ko azulata anya ara kukhino khachi thora ate nya taku muchi yale ko nya tharo akya sang ngupo pamle ara apam khyang hajar asangsang amabachona lile ara kukhino ashimokhongna khai chola Nyabamay bikyang agya siyang ngupalirati hajar asangsang joyaro cho khadu khadu chochi ako ate present nguchiyara kyang sa hajar asangsang ita araku khina amabajo lile hi ashimokhong khe chibaduna sarachijenong atsalang arapam khe chijenong thachona araku khite isa pamna kanyang re heroi nguchiya cha lithola na athongchi acha khyako nguchiba za khadang kanyang re na ko nya khache thora thare manga khyang 45000 hajar yarebam manga amabajona lichoba narabam de chomachere zangrangpana araku khiala mawacha acha lagena sangdam baptist litho twinsang town kang thanyang Jopuli Jongcho Amate Chana, Reverend Dr. Younger Apu Akangli Dashi Cho Maku Hajar Manganga Janungba Ashimokong De Ningchodana Yopole Ko Jo Digi Yale Hachiko Sangdam Baptist Litho Twin Sang Town Kada Muchiata Muchinong Tongcheko Hazaroi Litho Di Apamna Naratura Ako Kyashang Bamraning Dang Muchiata Muchinong Tongchekang Isabam ningtang amwa chanung eko hatasa chomachere zongrang banama toza nolam kyara kuki ko litodi ala mawaja maso hila lady chingwing chonaliba Reverend Pastor Tridong Reverend Zibi Reverend Dr. Younger ex-pastor Twing Sang Town ara asang nanapa hiba litrola tikerati tikelarati utsirati azazi ashuko amenye shizelang kadoi abadong mama panung shilam hibangi mo arangche kache trorati ningdang tangki dang nang jaba shiki arangche kadula akinyang amapa alang thare hi kona abadong bara amasa shakuyung lang ron lirong naratamong Jisu Kristaning la kinyang se ne kechoring hiba shibalong ko isa apam amwanong chasonong shilam atamong te chechore Chengilang isa kyovanong ba ina tapche ajada kimachireng Sangdam Baptist Litro Dimapur Kachi Torati Ningtang Tangki Dang Nang Chaba Tapche Nyatro Tareke August 2024 Pekya Amwa Ashipalong Lang Nanong Zazila Women's Secretary Atzio Tangki Dang Nang Peter Chairman Evangelistic Malong Kachi Torati Ningtang Tangki Dang Nang Chanong Limasangla Music Director Kila Azila Yungra Amapa aning se chanong digonti yuna patsa arato trocho nachicho makibataku mangala na taku achora atsaba ex-pastor achanga tangki dang nang amalong na hazada chengilang isa kyovanong tapche hazaroi linong matuza tsungrang bakyang aning se chona machang na tsungrang bakyang aning se ki khadu tsangireng ning kishiki tsanya roreba maya 264 Kishiki Senya Roraba Maya. Yeah.
Hiba bekya tapche yang maroide mapanya school azaratina azingda cho kinung shilam class 3 ko 6 are kyang ade bekya khang projere. Turinjo ko shipalung na lirati irana Sunday school ani churcho Bible di ate kino. Lesson chalamu bata lesson katu anya quarter ke ile ko ina ate chalamu bata lesson katu terang bana trijo hakamba iba lesson ku irina ni jo bata terang bana trijo di aponza atani tamtu ko terang bana isani tarza apa kamera bicha pata ko abisha kiba atakar di trijo Ate ko isa akong sa apining senong wintang tu binubay. Ko irna ate lamgiyu kinumpa sa Johan katu ara asang bile. Johan katu ara asang. Apiniku tirambana latso balatso. Katrijola tusa api masako magalat. Lesen anyong baca meraginging anyong coba api hiba lesen lana irena hiba lesen ko irena ni coba ca no hai ni je ni cara cajo ko jerang ba api guci amalang guci no nindang no har projejo ko te ti malam la ni ta masaje jo jerang ba ni ki chai maraginging choro musajo haza ataza jerang ba na ko desa alimi ki malam masanyang jano azing chota ba sajo ko irena hiba lesen la kinung ba damke yuza lipo tabo ara tare asambile masa lipo tabo ara tare asam ina nila ising salo jopre iba ilimine I asindaba salino Jia atiuba hiba lesson ku irna nicho baza hi lile. Nimila jisu sero baza isanindang jia atiuba lile. Au tirangyo Ameriko acomang isate musono nindang Jisu Krista nimila rojo. Ko jine irna kinumba azingda choza. I know your life on earth was trouble, and only you could know the pain. You were afraid to face the devil. You were no stranger to the rain. Cold rains high on the mountains, sun your work on earth is done. Go to heaven, shout.
day you lift us. We gather around, you crave to greet. I could see the angels' faces when they hear your sweet voice sing. Chorus high on the mountain, on your work on earth is done. Go to heaven, go to heaven, shouting, love for the Father and the Son. Praise the Lord. Chorus high on the mountain, so your work on earth is done. Go to heaven, shout, love for the Father and the Son. Go to heaven, shout, love for the Father and the Son. Praise God. Chengelang isa Jonah liba. Topic za na tingge ba za. Pacha arato chocho. Pacha arato chocho. Exodus chapter 29, 5 through 9. Nechicho magibot taku ara mangalana taku. La na cheke ko na isa de changda nyere himai de. There are 4 type of believers. Utility malong lang may lile ko na yore. Hadzang ko di dira tigirang matsakang la. Lang nara yushora tsung masurong ko di yang masurong hadzade. Believers di na nisho baza lang may lang na nishore ko na yung nalile. Karna ashi balong ro bazang pastor bana illustration preaching sakang la kanyang re da yore. Ate sa kato malong na yo bazang topical yo sermon maire ko na lamchire. Karana yo bazang expository sermon haza baza kanyare ko na yo na lile ko achanggaw ba yo group mayo ba na yo baza narrative yo story haza baza kanyare ko na ida yo na lile. Lito kadula pastor bazang maybe oh abi theology aza na maki abi illustration la vi ko na yore. Kadu malong na yore hida yore za ina azing da cho bala focus sa ko na zang na matsana utility kyang ni che so bai hida yore kadu malong na adesa oh pastor ba Bible tu kiko abi out knowledge la na yono tu mamate ni kadu malong na yore adesa yuke wawa mangye yuke hero ba mayura lam jing se ba abi hatu tu yore ko na yore hatu khu na pastor ba na textual sermon well prepared sana tsingire hidashila utility na to is type may lang na to is pastor ba ko utility kyang machi tingre ko na yon na lile hatsade last la za da na roso ba zang isa majority na khay bayo group la zira na athalang na nicho bai chengyalang
na khai bayo category ko khai bayo group la zero Bible kenyarang narrative story kenyarang na exposition kenyarang ko adisa na za wawa manya na zoro isa UK ke bayo tsing yure kenyaro wrong isa majang na zoro isa zarang bayo yulang himalano nechi chung magibat taku aramanga taku Exodus chapter 29 verse 5 to 9 hila isa na kode tingrena when we look back Exodus chapter 29 1 following he tingkang lang it talk about a consecration of the priesthood believer kache thorati patsana haturo is matchena choche cho bayo azinda cho katulile Exodus chapter 25 26 27 28 he tingkang lang zerang bana God told to the Moses to rebuild, make a tabernacle. Zerang bara yo ku amasache bakadu. Shiku katu kalap hibani dang zoro isa Musa kyang talacho isan ngure. Exodus chapter 25 lana ting mate kang la zala. Masale noni dang zoro isa troche choba yo isan ngure. Dang hiri apam la zang nong shulam isate du yorabai. Exodus chapter 25, 26, 27, it talk about priesthood believers. Zerang bade masa troche baning dang zoro is yona lele ko hazaba shikuka du kalamno ko hazala ngizara akyo cho ngizara masa ngizara na hazaba yo tabernacle hazala mazat chire da yo the holy holiest ngizara amasara yola na hazaba yo shikula zatunoni dang zoro is mosade abadumba zerang ba Jehovah na chichichoba Shikuza katanya sala kalap ko hazaba za rebuild saja kalap chi ko hazaza katang sigrisi katulile limatam za amasa katulile kalap chi na ko na chichi tachoba isan ngure pacha arito chojo za saro isan ko shinila reason ta tingkang la zerang bana pacha chorati ko chocheba malong di za nana sa ko ina sa ie ko na zuru sa yu che nong cha zuru sa yu zira ma ro hide song na yu zira ti la se king la zuru sa lap ting song yare hi pa yo privilege ka che thora ti ning da nana ching yu na ko na ko de program collaborative na zuru sa ining mi sha che cho yu cho ha ba yu che de ina hi ba Yo topic hits a kata ko na utility Sanctum Baptist Church la liba utility de kata yo nong ko na lam tingko azinda cho atung bi kichiko mache tingko hiba masache ba cha na mache thoche ba utility yola hajar yola ngizar akiche hajar sa saro reverend di lile isa security lile isa litola na sa ara asanta shi zechoba isa ngure Little Sanctum Baptist Churches still at Reverend Dr. T. Atung, Sanctum Rati Katu Kalang Katu Joris, Charona Lile. He needs a Katu Deni immediate Tacho Bayoma, da Zorambana, Azatina, a Trochecho, Majo Naturis, a Trochecho Bayo, Sanctum Rati Katu Katulile. Sanctum Rati down. He Bayo Bata, Troche Bala, Ki Mate, Wakangla, Aranizara, Makibo, Anyalile. Asachodi yokona. Sanctum Baptist he yor dakona zerang bara de shapara na aning teaching na zuri sa kanyang sokang la. Zerang ba mi khatang kanyang nong ma ko na zuri sa hisalam che sore. Ko hi ba yo nating gela zuri sa Exodus chapter 29:5-9 hi do yo nating ge ko altar sa so sana chacho ba do yo be kya la. Do nating ge chacho ko do be kya chacho isa na mache ting na zuri sa lam ting makang wakang la. Exodus is a Moses is a long rakuna to is a Chachoba is an Musore. Hazaba 9 to 5th century BC, Hibayo Bekakato Lazaro is a Trana Lile. Most probably Kona Yona Lile. Hibeka Chacho Tsai Kuna to is
scholar dina zo is yo cho ba isan ngore kristala mai generati ina atikete yo intro la yo cho kyo zo is na khai ba yo malong la liro rong isa ma chang na zo is zang ba yo yulang khimala ting Exodus chapter 29 verse 1 through 9 hila hida ina kire arom ko aturati shaku dratri yang norong ko aretza aya maza song hazaba aron kyang paper chinki fakam ariri chinki kamri drink kam ko rungram kesong apicha ko triza yojang ko abadong ba kyang masache jang ba traba za matsike jang hazaba tuje kyo abitacha tungke jo maijo azurati norong ko fakam za kamsong ara kiram shirasong ko ara ta'ala kutri trijang hatsa narana aron ko azurati masache jang ara ko ara shamzurati na bebara kang lide I tikeno bebara kang kote liro sarang bara tikeno ikona yona lile yuzurati azati sangdamra tikeno ba ko sangdamra rongra za ade ara ko tingke na para yu chona tingke ba za ara thare mangali le mangomale na choisa asarati sochi ko ara ade lire na jingi ari rinong ke aron atsura ne ko na choisa ara mai khyang nyam ke jo na choisa chi cho khatu kyo khatu khanglang khatu aringe chara ma ke ba mayena anung anala Rora ataka to kyo choisa no na choisa ara atangla chinki atake kona ari rinungke isade langna ba chako ta khara isa yola mazechi khara isa pejeba limi khuzi ko ni chara thare manga ati tizala sangdam re chi sore ko zerang ba kanyang sore ko yucho pa ti sa choisa he chi sore sangdam re dina Azang chinong la zoisa, to da kang la. Reverend Tri dong la yo shokyo, din sang dang Baptist litro, sang dang Baptist, din sang dang Baptist litro la. Are chozi hajar asang use plan a zoisa, nana ina, triche jaba. Hikuna zoisa hajar asang jo ya cho, ta din sang dang Baptist litro anyichi, tsatsarana, bekulang rona arena zoisa. Masidashi. Sikung la maza tu tashi arena hajar manga chanong ko na zoisa chakang kambom dina tike ko isa litro atung cheba kai tashi la liro yuzrati nakena mapanong bayo ko nalasi na mapanong ba kai tashi la na charo aron ko azurati hidadu thoche choma da zerang bayo anak zila favor sa choi ko na yon da lile Nizar Hajara Atrung the people of Israel. Zerang Bade Mabure, Zerang Bakang Jirin Jare, Zerang Bakang Akang Jare Kona Yuzerata Troche Malonglang Ara I get. Zerang Bayo Achota Bayo Nyamong Beka Katula. Arona Nekona Azura di Nebazurisa. Kache chonong sa zo is nyamke jaba nyamong arang chiro chong ko hatse nyamke jaba la hita tuma atano ko arinong arakyang zo is using apam ara jingmazi lana tike na zo is ara kumung chi na zo is using na malam tong na arakyang nyamke jakang ba kuthia chau ba jingki a chau ba fakam chau ba arakyang atang lang la so ba Zerang barayo anamasa zina torisa arakyang nyamke checho hatsa to lead the people of Israel. Sangdam redi reverend nyamke je bakatu za aning nutun mahe tanya sala. Zerang bana pansa arakyang maijo na torisa nyamke je bakante ara reverend sa sore. Ara na yu masa macho sore. Akasi ta zamakam yo yu masa mapichere ta Zerang bayo yuku na tu malaro, tu kenyarong, arana hatsa chore, hatsa mapi sore, hatsa arana talare. Sangdam rati reverenti, Bible la arong ratsuture kyo atoro isa, tasame na, tachome na,
ahung atani da mana ta ngizarati di kesono ni da na kona arun ra suturati arun na kona atsutriti ne ba tikite chidam ko chetu ko chena zursa ma chetu Israel ne kona zursa fuchopa isan ngure isa sandam rati khai ta shila arun kyo machange sala atsurati kyo machange sala reverenti na khai ta shila zursa sandam rati ko sarang bara hechi na tike yaro hide sona zursa lamting pai sandam rati tin chang tang baptist litro kyo zursa na atong cheba azang na khena na lamnong na yo lasi a permission na zursa ning chonong ba ko azang uchinong ba tike re kyang jingring jenong ba mainong ba respect jenong ba lansila ate malyo ngizara dia tung hi sana mangi melanong pastor di ko evangelist di missionaries di doctor di church worker di tung ra chingye sala isa sangdam le mahai ta utility tung na sonung ke zoro isa sadam mano tang shi na utility na zoro isa nguso cho tung na witness sare yung kayong machada ko na zoro lang la zoro isa puchira shok tung sanya rati de machingri machicheba atung lile reverend ti zoro isa arang che zurang ban he chi sore arangu na linge salam azaba aziba makichi na zoro isa chingring chipala isa pam na chakang be ko zi me be ko thacha chakang be ko khai ta shila na na ti kira ko na lang na rati ngude na na zoro isa khai ta shila na chingring chichero atsin yu ba reverend doctor lang na missionaries ti evangelist ti nerali shoku na ira anala mala sorano na ira hechi sorano ira kanyang sorano ira zayin sorano no kona zor sa ngizara di ka tuin hazabaza chochero ta isa za oral tradition worship style ka dugyo na chibe ko hazi ko isa pam room na tikira khe aron ko atutre mai jo na zor se tuju aza mano jo na ra ra ma za ke so na jingya za masache na zor is ngmke jo na masache na zor is chu che cho Israel Ratina Arun Rangude, Tramabati Aza Jachena, San Pongza Aza Achomekecho, Aratsu to Kyang Azao Bajona Zoris, May Chokyo, Chengi Isa Litola, Tikirati Matsimakusina, Chengi Isa, Santam Litotila, Reverenti Matsimakusina, Pastor T missionaries the Ayo Malonglino. Na yo ato zaka tang tsatare na atsi ko na nana na ke za leche na tikir mai na he tikir kyang jingrin jana tikir kyang he chi so na nana tikir kyang wa so khang la hi atanong ba ma tang yesala choke chola na tsare na lungri so re na atsi ko na rong isa a pam ma to za tu tsarang ba re kyang he chi so na tikir ti kyang ti ma suno Atung bi isana mati masunyure jicha sheno makabre religious la bilang politically social la bilang tingesala atung ba to sa ngemcha sheno ba sara hazirong yanung korong chonung korong thalanung korong talanung korong arengem lireng ta middle class ti lead sate pecharong atung charo socho ba hatsi kona natikire ti nana shaparana mai khangla na amawali le na tuno ara shiku lang zero so na zoro sa pacha thoche bai sa mai jo na zoro sa thoche chokatuli le hila isana kode athui lang thingrana anoint ko na yona le le hipa anoint one hipa hiza mas na kyang ikyang pa masa zoro sa anoint macha sore na hipa anointed jo pe kya hipa hiza ka tang machi thingre Zerang bari the Lord's favor. Zerang bari your favor la so is api your purpose katu nothing kela. Zerang bari your ministry nothing ke katu la. Chanong ni dang so is anoint mai jo na so is thochi jare. Ali so pam kyang masa na so is mai jo na mara jare. Tangye khe lung lang rong khe matsam masarong khe pa za yu jiao kaya baca masaliro ada yang so is anoint saja na. Anyula
consecrate ko na yon dalile hibahiza tunindang consecration consecrate hibahiza word hibahiza khatang so dalile to make it declare secret for the religious purpose shutza yo atores lang na wasono ning dang hibai consecrate ma Exodus chapter 29 has about talk about consecrations of priesthood believers masachi na apamra na api cha thingege ariri kesona hechisona jingring gena to is hechisono na thingge katula ba sa thoche choba katuli secret for the religious purpose ni na to is thoche choba katuli asangula sanctified ko na yon dalile masachi cho ko na yon dalile tuni dang masachi cho anani dang Shutzaning dang Gumula na tigye na jing mazichi atroisa mazim masachi na masachi chichoba ning dang atroisa a holy life masana lisono ning dang atroisa sanctified chichoba katulile amayula wash kona yona lile what is mean by wash he by jing mazaba hazaba ning dang ma tangisala mani tsudo chichoba wash ordination ceremony yo be kya katula suto che choba tu che azauba aham li che pi chi na mai ju na tru is masache che choba adis gloves ko na yona lile clothes gloves he by is symbolize the do kala God uses to be a holy and a righteousness he by yo shake so ba he amasara chato truise keso choba isana ngure kristala mai generati isa malongti yo la truise atongpi zerangba hechi sonong khapi lamchire zerangba kanyang sonong khapi lamchire khapi isa yo la seking la full of discouragement jingbe so de apatung ba yanglang wanong ba za Himala bearing da nayo lam chungpa hazabaza be kutsa sore. Basa tocheko anointed one. Wash sajako, consecrate sajako, sanctify sajako, clothing sajako. Arakang adela anointed sabejako hazaza tu ning dang. Ko limi ko ana ning dang zoro is hechi sono natin ke katulile. Hatsi ko Sara anala rakta nalero nate reverend nate pastor ko yo cheno cha chu isa ne yo fala longlala mahamalo yuchoba tamongla alam ting bakatu nana aron kyo matsanye sala aron chuture kyo chu isa nana na akang la chu isa mai pi chi chinge sala nana ko ba yo dase Naomi chimachama tung yola na zo isa azau ba za zang ba re kyang jo na akang jo ti ki de zang ba na sa na ti ki chonga na zu tu na ku ki apa ma wa chano ma sangdam ra ti abam amasa shikobo ki ni zara ka to ya zo isa worship sana le ro roba tu za atung de ba ma tang isa la na khata ni cho cho ha za atung de ko na yo na le le Preacher, preaching is not important, but how you preach. Nana roba to some tangisalana the Kadako and Nichin, Kona Puchezicho, Hatsate Atunde Lile. Nana, Jingring Jaba, Hatsabatu Nana Kadako and Tikira Mairo. Nana Maiba, Hatsabatu Nana Kaidashela Yuji Choro. Akang abam kadu zo is masache na likang na zerang barakanyano isana Peter yang Himalana tingno Peter na chacho 1 Peter chapter 2 verse 5 hila tingno aku di ba Peter anye mga hatala yo na lile akang liba longkyo rong ko ana amapaku chaba la za bichi song hatala Jesu Christa ku zerang ba te Akechoba akang mapanong amasa pepera roi tike amasa pepera roi tike anyu ba pit aku
akudiba Peter anya ko ara takula yore tanara atho che cho yu cho yang cha ba be barati amasa yang li zerang ba abu ni zara abi anye mayang nong he chi so cho anye mayang uchi so cho nguchi so nong tho che cho sana nara ama lana abu anye mayang nong atsing se yang zi cho hiba azing da cho hi ze isa kyang reflect sa so yare azing da cho ba ba ti la zo isa choda ba yo ko ching ba yo ko kide ne ni chi so ba yo a tung yu zhe ti kyang zo isa azing da cho ba ba ti ne choda re kristala amai generati nane hiba yo chapter ko hiba yo azing da cho la na zo isa tho che ba la na yo contribution za tu sa no ko na yo angi che cho tu liro. What lesson that we learn from the Exodus? Why do we listen? Why do we learn from Exodus? Exodus hiba yo chapter lana ni che cho yo shiti makibat taku ara manga lana ki chovate tikira masana zo stro che cho tikira kyang mai cho tikira kyang lang che sok cho mapi sok cho tap cho ara ho tham sok cho ni dang ka tang chi chan yo na le le hiri tikirti maina de utility atung mathoba ziri soba atung chanung ko le ta bible khuna akhenye chokatuli le tikirti na mai de na kuchi ala jing cho sore ko na ala kuchapa le sore ala na akam ke sore chengelang reverend arenge tare thare manga asara zena aramakipa anya dashi lipai nana aramai khangla atu makola zirati na chuisa arecha macha azakyo na atung suche no marato are choya ba hila chike ko na example amala kyo na chuisa aresa azaoba ahang che yu chorati charo no marato haji ko na yo anyi che khala le ro atano ke hibayo shiku pokila chuisa arena riks kiramato sanyarati na chuisa yuma sama choramado Masama talare ko ichanya lang tsung yu de userati ne imache tin arabam natse lamlo masijo na iting ning zo hapta yung baria yung thobe na lamting na zu yung azam zu che ko na sermon prepare sanal masho chere tsing yu re digirati chame nuwa khadano ko na mache tin ba hachapa ma tanyisala aya itigirati shigi trainer balam ne kena irati sona iranyana irukushamna lile arati ke chokuna irukukila sangna makho marong male he arana litsa chokuna ira sangdamrati yuchoti acha so re he isa lasela le de arakyang ko breitsana joisa lasela hi acha positive thought hi bai zaki chokang isa ni ta de amawa kadulile risk keramado ina tin yu de ashibalong sa marobe kan la ikadano ira tikiram malang mado chare hi kadano ko na de trasere thithire ira tikira yu chwe me kan la ni khadu makanyang be de za I atano mara yumi yuje yo yumi ha choro isa macho kan re ko yuje yumi mathap kan re ko ta tikira ti sarana hibayo acha ning dang zo isa risk kyo na dige bayo game khadu ro isa lile hiba preaching majority li cha ba hi za ina yod yore mai na he are kyang support chana are kyang correct cha jana ta amacha lang ta ma che thi la hiba ma che thing ba hi za two type of observation lile khadu negativity lang na choice observation khatu api improve saro cho ba yo mache ting ba yo lang li le haji ko nana acha focus sati ta amacha ba cha tang khe dong la bi chana acha kan na ni tang kha tang amawanong khatu chano na Israel ra de choice mosana na tabernacle khatu choice shiku khatu kalab ko hachaba za secret chano nana hachala nyano aron ra sutura zina hachois masache chapa khandi ara hachala zarang bara anying cho yo masame ko na chois arna yo chongi na mucho worship hachala abudong ba zarang bana
而强古青耶，最用把产业，米是pom产业，哦，嘟产业是了，第几日的强做一些阿糟吧的嘛不说吧，但实在那边浪差着，可以么子容，一三呢还是把都这这种嘛个不？第几日强都嘛，但那个人把这些呢可以阿糟里容，还是把 base， 还是把这呢那么样的强大，还是看这样把我讲。阿么糟吧，这样吧那阿糟出去就把阿么糟吧这那出去呢，不是强这的。开球人呢，哎呀，一把一了，阿上那人家别个，咋样妈都，那这个当然是来咋样没开球讲，还是啦，这样吧，容易说嘞，这个一啥啊，不嘛，Exodus chapter 啦 29:5 啦，有这个的叫，阿荣的出去呢，没之前呢，把这阿人多出去呢，就是阿人第几说这个，第几日的阿人特别忙还是，阿人呢没是的上他们第几呢，就是路途啦，黑西文弄，阿人讲没呢。We learn from Exodus chapter something that will be obviously necessary. Aaron and his son to be served in the role of a priesthood believers. To worship of God, sacrifice before God, represent sinful people of God. Arne hibahi, mangirati ni dang zoris exemplary azang musong na zoris arafa masache chok payo katulile. What was the sacrifice? Exodus chapter 29. Achangka sana. Makibat akulahi, do you sacrifice sajacho? Do mapuchacho. Ara akang hizo do mapuchacho. Hatala arana. Aaron and his son blazed their hands to lead the people. Ni sara zurati azurisa lead sanoni da zurisa arakyang. Akang pam. Mas tizala za ara akang hi apam riks jona. Ina masanong ko na jinki atru tangri ya za yong na gutri ya za yong na zoisa anya ma kutson arena zoisa majority city pom na zoisa arakyang mo piso chu isa nang goran kristala ma generity isa pom chengyalang isa na bekya ashin kyo na zoisa hi ba yo yu che yu yong de zeng che ko ha che ko na isa yo la sila le de achang chenong ba ko na security ma yinong ba na security kyang jingrin chenong ba security saral le ro achang na ra ta nong masa chen na li na kyang masa che che ba zena nana masa langla masa mapi chenong shuzala mapi chenong nana anala ratana majority hakambala just no la maza za kadu kikangla isa sandam na tu ma he da yucho abadi nali choku na zoisa amalishi tungla nguno na he kuna ridi yunadi charada na zoisa yuzerati tamonte bekya shinki na changda ko ayucherati apatumba zarang bana mowacha kadang kenyang re isa tikira sakuna sarang bayu hazada zau bala majority de chomachi ko sarang bana zada napu akang kuki akil lam yang chibala zada matoza mowacha isa da ki machanong ta ro na tangkidang na kyo na changang re hila marucha na thali reputation ka du kyo ne tangkidang na yuna ka tu thali changdang re tu no hikyo nimong cha le de le sa na makhere da kangla ka du bi du cha cho kyangla na thali reputation ka du changesa apam na matho na macha ko na zada marucha na tangkidang na ka du khengere isa litrola isa laki khanglina khache thora chanya tangki dang na kherna isa te yo choro ara asangda shilile ko isa reverend pastor tree dong ate present isa tike ne yale ko de sa anyu ba isa tura zipi api shizi na roko api ning dang sa changrang ba chana akang ku chap ching janong isa tike ra te khe tike ne yaro changrang ba akang chaing ku chap lina ajada api tike ba lamato za pe khu che chi nong changrang ba na moa chang da na tangki dang na nong asang la de sa dr younger khe api kya shang na jada to chana phamaling chana liro apu mi cha changrang bara achomang akyang ba mathe chang ko ara ku khining dang sana lamche janong che ko tike pa ko ara ku khi chuzara ata muning dang sana hachada achangala tangki dang nang yere che ko chari ning dang sana lamche janong ma to za kang chaing ni pa kuchap lamlong achada ma to za mo chang ara cha te king ni choko annala chada isa te langno na ara akham ki ba poki isa pe khu che ba nong ya che ko ara kyang changrang ba ma to za kang chayo ba chang ko na chada Kengere adisa anyula iba shipalong tsarang bade tan kidang na tike cho tsarang bana kadang troko aning se cho da azda za shole de tsarang bara cho mai sa pam de zeling ko na arona tan kidang ko na ila yukya ka do na isa lang na rapidong na na zada yukya ka do na achanga cha zika no ba zada kichini yar ma chang ne ri yunati pi she da tan kidang na re